Atorif tide naf anansi na smeti man. Wan man ten fruku alleen bij kon fini. De anansi bij kon smet man also. Die ayere sane nachi, da longo chibri drape. Dana in krapatongo anansi tachi af oinat fayutang. Asmeti man sa nobe abi maniri tachi yu blaka keskes yu dagu yu. Anansi takbaka nas im ut ui sami doyu. Asmet man tachi no aksi minoti me teka faya isridis da me fon yu broko yu baka sei. Anansi tachi sami doyu mi brada. Asmet man tachi frek miano yu brada gwe sai wanjaso. Anansi tachi we mi brada di mi be wakai kong dan be yere faye naka isri nanga yu amra. A jer tak na poko e prei. Sai wan yut kan tachi ma yu de wan boons met man. A wins favoroko hebiso ye dweng sref wan machine no man psayu. As metima ede kon gro di ayere sa anas tachi. As metman tachi mi her famiri na smetman. Da tek wan pis isri da sor anasi inefesi. Anasi longo chibri bika abe frede. As metman tachi ala kron isri di de me nak kon letopu. So no wan woroko de di mi noka mechi. Anasi tachi yelei. As metima ati brono atachi you wan strainen ami? Anasi tachi ai. Da anasi truse anugo ondren kamisa. Da harwan pis wiri voor een boutopuru. Da poteng jismetman van naken koletopu. As metma en nachi bam 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 cheng cheng bam bam bam. Manomachi sa wir koletopu. Amorai naka wir amora wire kon kronoma. Anasi tachi yusref si tachi mi wini you. Da sayo Jimmy. As metman teka faya istri trowetap anasi. Manochi sa anasi. Anasi longo chibri in wan posto olo. Dat mechi tetide, you kan fen anasi in smet also. Ye prei na faya.